Hello everyone, welcome back and thank you so much for joining me. Kicho ditaba tša Izingane ze Sithembu Mpumelelo se pitšuwile Northwest go ya go bona tirelo a se a botša tirelo gore go ya gona o founetše tirelo a ntše a le gona ka video call gomme a botša tirelo gore a tšwele ka ntle yena o eme ka ntle o nyaka go bonana le yena gomme tirelo ke ga sa tshepe a maketše a re e le gore Mpumelelo ge a le mo e ka ba e le gore ke lejiji le la gagwe a ratanang le lona ke la Northwest goba ke la kae ka gore a gone le tabe e leng gore ga a mpotše yona mara ye ya gane jwale ya mmakatša ya gore a tle Northwest e le gore a se a mpotša so ge e le gore Mpumelelo o mmotša ditaba ka mokana goreng a sa tsebe le gore lejiji ke la kae a nagana gore e jiji leo e ka be e le gore ke la Northwest na mola e le gore jiji la Mpumelelo a le tšwe Northwest ke le kgarebe la moZulu so ge a re ga o a makala gore ke la kae le nna gona mo ya ntlhakatlhakanya gore o ka re o bolela maaka ge a re o tseba dilo ka mokana tše e leng gore Mpumelelo wa di dira ka ge e le gore Mpumelelo o mo hlalosetša dilo ka mokana then a ke kwešiše so ke ga thabile a re yo šiwo motho wa ka skipa se se green ka dieta tše di blue ke thabile gore o tlile go mpona ke be ke ntše ke sa tsebe go bontšha e le gore ba ratana batho ba thabelana a gona le dikgagano tše di leng gona magareng ga bona gore tirelo o le ge e le gore last time o ba post la re a bohloko wa bo kwa ge e le gore Mpumelelo o na le lekgarebe le lemsa ebile o le etišitše pele o le beile pele gore ke lona le leng gore e tlo ba mosadi wa mathomo mo magareng ga bona ke o re Mpumelelo mmotša dilo ka mokana ebile o thabile go bona e le gore lesogana la gago le tlile go mmona ba bangwe gomme be ba commenta ba bolela gore monna ga a nyake ditlhakatlhakano monna ga a nyake go omanyiwa monna ga a nyake gore ba mo kweše bohloko ka dilo tše dintšhi jwale ke re a ke bone e le gore Vuyokas e ka ba e le gore a ka ba e le gore o hlakahlakanya Mpumelelo o mmotša dilo tše e leng gore ga a di rate o bona e le gore Mpumelelo wa di dira mang le mang o na le right ya go bolela lehlakore la gago ge e le gore go ne le selo se e leng gore se a diragala ka gare ga relationship ya bona go ge ba re monna ga a swanela gore ba hlo ba motsene ka ditsebeng ba mmotša ditaba tše e leng gore bona monna ga a di nyake a ke kwešiše gore jwang ka gore ge Mpumelelo le yena e le gore go ne le se e leng gore ga a se nyake se e leng gore se dira ke Vuyokas wa mmotša gore Vuyokas se ke se e leng gore ga ke se rate se ke se e leng gore ke a se rata gomme Vuyokas le yena a kgona go lokiša mo e leng gore o lokiša gona go swana le ge e le gore Vuyokas le yena a ka botša Mpumelelo gore Mpumelelo ntho e dirang ga ke rate gomme Mpumelelo le yena a tla kgona go lokiša ka morago so re bona e le gore tirelo o thabile le go feta wa tseba ke eng o ka re o le godimong ka mokgwa e leng gore o thabile ka gona ke lekgarebe le e leng gore a le nyake le thabetše e Sethembu ebile ga le na le dintwa ka gare ga e Sethembu sa bona so ba re tirelo o tshwanetse gore a tšwele pele ka di-studies tša gagwe a kgaogane le gore o tlo lebelelana le Mpumelelo ka ge e le gore Mpumelelo o mo kwešiše bohloko mola e le gore ebile ba bolela le ka gore yena Vuyokas ke o mogolo go Mpumelelo so ke tša di dirang ke ditaba tša batho ba bagolo le yena Tirelo o na le 24 years and Mpumelelo o na le 23 so go sa no tshwana le yena ke o mogolwanyana go Mpumelelo jwale ge ba bolela gore o mongwe ke o mogolo o mongwe ke o monnyane a ke bone e le gore age ke ntho e leng gore e ka fa batho bothata e no ba e le gore bona ke bona e leng gore ba swantše ba bontšhane lerato ba hlomphane ka mogare ga relationship ya bona ba re Tirelo o kwešiša assignment ya go ba ka gare ga relationship le Mpumelelo bona o emotionally matured that's why ebile e le gore Mpumelelo ga a meeta banyana ba bamsa a eta yena o la gana le bothata mara deep down ga ona le gore o ka se kwe bohloko e le gore ba le ba bantši ka gare ga e Sethembu as long as e le gore monna lena le mo hlakanetše le batho ba bangwe o ntše o mo rata a gona le gore o ka se kwe bohloko unless e le gore o tla bo o sa mo rate se sengwe gape ke gore
Tirelo o boletse gore Mpumelelo o bušeleditše t-shirt e green e leng gore o hlwa e apara o tlile ka yona gape ke go bontšha e le gore Mpumelelo o rata t-shirt e green a napa a re mara le wena Mpumelelo o ka napa o apara dieta tše blue di omeka gare ga dilo tše ka mokana wane o kgetha go rwala dieta tša di omeka ke nagana gore ke tše diaparo tše e leng gore Mpumelelo wa di rata mara jwale a Tirelo a se style sa gagwe ka mokgwa e leng gore Mpumelelo o apara ka gona le gona Tirelo o bontšha kgahliša ba bangwe ba bolela gore Tirelo next year o boela sekolong o tšwela pele ka di-studies tša gagwe jwale ngwana ke bothata ngwana o ka ra go na le motho e leng gore o tlo šala le yena jwale gore mmaene ke yena e leng gore o swanetše gore a šale le ngwana wa Mpumelelo ka ge e le gore ngwana Vuyokasi firstborn ya Vuyokasi e dula le mmaene jwale ba re ba computer ka mokana ga bona ba nyaka go dira ntho e leng gore e a swana Vuyokasi ga a dira so Tirelo o dira so Tirelo ga a dira so o la le yena o dira so jwale ba re Tirelo ga a nyake neni a fetša sepele a boele sekolong ka gobane o a ikgona ebile o kgona go ipatelela dilo tše dintšhi o bontšha e le gore o iketlile jwale ga go pale gore a ka nyaka neni a tle a mo šalela le ngwana go na le gore maene mola e le gore wa bereka a tla be a nyake neni goba a tla šale le ngwana gago mara decision o e tla tšea ke maene ke yena e leng gore o tla bona gore o tlo dira bjang ka setlogolo sa gagwe le se sengwe gape ba commentile ba bolela gore Mpumelelo ke papa bana ba bararo mara ga a tsebe le go bapadiša bana ga a tsebe go kuka ngwana ka mokgwa e leng gore o kukile ngwana gago ka gona o bontšha e le gore ga ke a phela a na le ngwana mara nako e ntšhi re bona e le gore o posta di-picture tša ngwana Tirelo tša ngwana bona a ntše a na le yena ngwana gagwe e leng ke Mohlopekazi gore ke mang ke lebetše leina la gagwe o phela a shoota difotwane le yena so go bontšha e le gore o phela o close le Tirelo ka mokgwa e leng gore e bonala ka gona mara ge a kuka ngwana le nna ke bone se sengwe gore motho o bontšha e le gore a se motho e leng gore o phela o bonda le ngwana gago sebaka se se telele ka mokgwa a kuka ngwana ka gona se sengwe sona se a bontšha gore ga a tsebe go kuka ngwana ka mokgwa ke kwele le ga a iša ngwana godimo ngwana a re a sa nyake ke ka mokgwa e leng gore a ba ke ba ralokiša ka gona so yena as motswadi a tsebe gore ngwana gago o rata eng goba ga a rateng mara bjalo speech o boditše Tirelo a re a ke tlo tsena ka mo ga geno ke tlo emela ka ntle ka ge e le gore ke hlompha ka ga geno ke tlo sepela le wena re tla bona gore re ya kae re dula re le babedi re kgone go ja nna le wena le ngwana rena Tirelo a bolela gore o na le mahlatse ka ge e le gore o hweditše e le gore nna ke na le ngwana re le babedi fela ge nkebe e le gore o humane e le gore batswadi ba ka ba gona o ba tlo tshwanela ke gore a tsene ka gae a sekabe a bonela ngwana strateng ke tsona tšeo tša Izengani's Temple. Thank you so much for watching. Please don't forget to like and subscribe. Ta-da.